Ja nisam ni znao da postoje ovakvi sladoledi u Splitu, majke mi. Volim teksturu u sladoledu, da ima nešto hrskavo. Konkurencija je bila jako velika, zapravo su nijanse odlučivale. Nismo očekivali da će biti tako teško. Pa dobar sladoled prvo treba imati intenzivan okus, kremoznost. Volim teksturu u sladoledu, da ima nešto hrskavo, hoće li to biti komadići lješnjaka ili komadići keksa ili nešto tako, ali prvenstveno okus. Najvažniji mi je okus. Pa meni je za dobar sladoled najvažnije da nije presladak i u biti da mu slatkoća dolazi od tog sastojka koji je glavni, a ne od šećera. Inače volim kad se malo rastopi i onda ako ga vatam da je prevodnjas ne valja, ako onako bude i tu kremoza, to je po meni slajo. Obično čekam da se malo spusti pa ga onda počnem jesti. Nikad ga ne volim baš ledenog mumat. Konkurencija je dosta jaka u Splitu i onda me jako zanimalo zapravo koji će pobijediti, ali mislim da je bila stvar u nijansama. Kuki Leb je zapravo poznat po svojim kolačima, tako da nisam znala šta očekivati od njihovih sladoleda. Njihova ponuda sladoleda je manja, znači imaju samo 4 okusa. Međutim, očigledno je da su oni išli na kvalitetu, a ne na kvantitetu, jer su im sladoledi izvrsni, tako da sam jako ugodno iznenađena s njihovom ponudom. Kuki Leb mi je bio možda i najbolji sladoled, super mi je bila tekstura, sviđa mi se što je dosta onako kremasta, opet jednako i gust. Lipo je misto, zato što se može i sist i tamo mi je bilo recimo baš odličan i pistača mi je njihov bio super i možda imaju najbolju vanilju od svih. Kuki Leb mi je, znači ona tekstura sladoleda mi je bolesna, ona je bolesna totalno čovječ. Izgleda ka moja frizura kad ti ga stavi cilj i drži se tako, znaš ne pada dok ne dobije vanka malo svoje temperature, kako si ga stavlja tako stoji. Lipi se okus, oni pistači unutra je bija pun pistača, vanilja, vidiš one točkice lipe, lipa boja. Prirodno je, sve izgledalo prirodno, znači nije bilo kričavo što je reka Iva, nema gargamela i papaštrumfova i takvih gluposti. Kuki Leba mi se recimo nije svidio slabi izbor. Imaju samo 4 vrste, iako su sve vrste bile jako dobre, ali ipak volim imati više izbora kad je sladoled u pitanju. Emiliana sladoled, on mi je bio jedan od, priznaću, favorita jer sam i prije probala njihove sladolede. Oni se nalaze u centru grada, zbog toga imaju jako velike gužve, međutim te gužve su tu s razlogom, zbog toga što je njen sladoled odličan. Sladoled je bio jako kremozan, njihov kornet je bio nenadmašan, sve dakle sami proizvode i to je ono što me zapravo osvojilo. Tako da to bi ja osobno preporučila svima. U Emiliani se prodaju samo sladoledi i ima veliki izbor. Dosta je veliki red i drugačije ugođe nego kod Kuki Leba, ne može se sjesti, ne može se uživati u prostoru, nego se sladoled uzima za vani. U Emilijani su nam rekli da je to zapravo jedna splitska stvar, da ljudi u Splitu baš vole sladoled i da uvijek komentiraju dosta detaljno sve o sladoledima i da smo veliki ljubitelji, tako da to izgleda i nije čudno. Super je sladoled, odličan je, dobro je što se može vidjeti kako se radi. Ali isto mista, samo staneš sa strane, možeš vidjeti kako ti se mrlja sladoled ispred tebe, što je veoma dobra šema. Nisi u životu vidio kako se zapravo radi sladoled, jel tako? Plus što je gazda prva liga, on mi je stvarno bio, ovo me nekako cilje, nekako super je lik, ovo me isto oduševija. Tako da što se slaje tiče van klase, daleko najbolji kornet, da se razumijemo, najukusniji kornet su imali. Luka Ice Cream, to je nekakva klasika po meni, imaju raznovrsne okuse, nastoje ukomponirati tradicionalne namirnice, ovako dalmatinske. Imaju neobične okuse, meni osobno neki drugi sladoledi su ipak privlačniji i bolji, iako ne mogu reći da je to loš sladoled, dobar je, ali nije jedan od mojih favorita. Od Luke sam očekivala puno okusa, što smo na kraju i dobili. Različite vrste, sorbete i klasične sladolede mliječne sa interesantnim kombinacijama i u tome me Luka nije uopće razočarao. U Luke smo probali iste sladolede, vanilju i čokoladu kao kod ostalih, ali oni nisu imali pistače pa smo probali neke druge okuse. I zanimljivo je zapravo što oni dosta eksperimentiraju s tim. Super im je bila čokolada, baš onako malo gorča, što je meni drago, što nije preslatka. Kod Luke su cijene koji kod ostalih za ove bazične sladolede,
ali par kuna su im skuplji ovi sladoledi s nekim posebnim okusima i to sve što mislim da je u redu jer su stvarno dobri sastojci. Sve što smo probali stvarno je bilo ukusno i bilo je najbitnije od svega ono što oni prodaju, ti si, znači tebi da niko ne kaže staviti sladoled, ti ga možeš prepoznati čega je sladoled i to je veoma dobra stvar. Namučili su me i oni, teško je bilo izabrati, teško je bilo reći pravo i kvalitetno dati im pravo i kvalitetnu ocjenu za sladoled, jer sladoled je prva liga. Kod Hajduka ono što se da primijetiti je, znači njegova cijena je 10 kuna i dobijete stvarno jednu veliku porciju. Hajduk je sladoled koji smo jeli cijelo djetinjstvo i mislim da smo prerasli ga u nekom trenutku, da smo ga prerasli, tako da mislim da Hajduk i dalje može ostati sladoled za djecu i za eventualno starije koji nemaju puno očekivanja, očekuju hladno, slatko. U Hajduka to je ovako jedan baš klasični, tradicionalni sladoled, ali ne baš u najboljem smislu. S druge strane ima najmanju cijenu i najveća je količina se dobije, ali moramo priznati da nismo niko od nas bili baš preoduševljeni okusom i to je ovako nekako više malo ajđir kupovnog sladoleda koji je malo više ako sladak, a i vodenast. Ali u usporedbi s ovim ostalima, mislim da čak i nema šta tražiti u usporedbi sa njima, iskreno. Bilisanje je super mjesto za obitelj s djecom, s puno djece, iz razloga što je kugla 10 kuna, ima puno izbora koje su, ja mislim, djeci jako privlačna, cjenovno odlično i ima jako dugu tradiciju od preko 20 godina, tako da zašto ne probati? Bili sam očekivala isto industrijsku neku proizvodnju, nisam uopće, predodžba mi je bila onako u prolazu kad sam ih vidjela da su industrijski sladoledi, ali sam se jako iznenadila jer sladoledi su ručne proizvodnje sa kvalitetnim sastojcima i vidi se u razgovoru sa vlasnicima da se jako trude da njihova ponuda bude posebna. Bilisan mi je zapravo, najviše mi se svidjelo što ima tu jednu kombinaciju tradicionalne slastičarne, sladoledarnice, a opet ima taj neki šarm gdje nije sve tako nekako fancy, uređeno u neke stare Dalmacije, starog turizma Dalmacije. I još ono ka homemade ice cream, bilo možeš misliti šta ti je homemade, kiki moj. Znači namučija me i ispali su mi izjednačeni oni kuki lebi, tako da ih i ostaja doslovce. I kako ona vitrina, baš ima tona sladoleda izgleda kada je kupija tonu sladoleda. Ti uopće ne možeš pojmiti da on zapravo sve ono napravlja čovječ. I svaki dan, tamo bi ja rekao, evo ispraznija mi se da mora napraviti turu drugu ka. To ono je mirisala cijela ona ulica od pistača pečenih i to ono bilo ludilo živo. Znači ja sam mislio Hajduk V2, na kraju je ispao mi ono daleko veliki, to odličan sladoled čovječ. Nismo očekivali da će biti tako teško, mislim da smo na kraju svi imali neke slične favorite, ali isto tako mogu reći da su stvarno svi zadovoljili nekakve naše kriterije. Teško je ne staviti nekoga na dobro mjesto koji ima paletu sladoleda domaći koji su svi odlični, znaš. Teško ga je ne staviti. I to je možda jedan minus Kuki Lebu bilo kao što smo već rekli, nije im to primat, nije im primat sladoled nego kolač, što je imao samo 4 vrste, ali odlična stvar je što je imao 4 vrste i svaka od te 4 je ono ne bomba, nego ono vatromet, brate, onaj kineski šta šicao po 10 minuti pucao. To je baš ono vrh vrhova.